Cha, usecacisile umkhuzi wamaphoyisa kwaZulu Natal umhlonishwa lapha uNhlanhla Mkhwanazi, ngoba besifuna ukuthi sicaciselwe kahle nathi siyi-clean governance phambi kokuba sidonse ukhaphethe ukuthi hayi cha kahambe ngoba amasela siwagcina. Uthi-ke cha okwenzeka umuntu ekukhulunywa ngaye la waboshelwa ama-drugs atholakala kwi-communal bin, futhi akukho la vimba khona ukuboshwa kwakhe, kepha yena akudinga kwaba-execute i-arrest ukuthi kungaphuleki umthetho. One, indawo le kwakufanele kwenziwe umuntu aboshwa kuyona ngoba ama-drugs awatholakala kuyena endlini, atholakale kwi-communal bin, even though bebengena search warrant bengenani, akusasho lutho konke lokho. Kodwa kunzima ukuthi umthetho usuqayile wawuphula usungaqinisekisa ukuthi ama-drugs